de yapomuden ho komotwetwe no so de beboa yen ama bibia koye nya manko a emeba nyina ka ho na ene mensa ka doctor Yusuf Salifu ewo fia ha Sompa 106.5 healing point dwumedie so guys eya de awo empanyimfo ni komu yemfa no ade mu bi o ebekọ obehu enso ya na ya adwen ana swollen feet ehun Salifu doctor clinic every overseas kuma se otua no na ya na ya domboko pa megide sa 1 media and after 21st clinic Dr. Blazer Foster happy Mother's Day obia kese ma say ya kasa ya enchechiremu se na obet media meda wasi bebre ahwefo ne ati nyina na so enkwama ya ma menum nyina nyina na enam soma ase peja edema na etimi ewo bi anase hrawo mu obahu se obi wo hono ma bi ana wa bre se okoda na se ya ensisi so dima ahudo edima bi wo hono ma na se atata na se wada na junu nyina sanso na obi de wada so ra homa samre no na se eden but on 19 normal Dedi amana afiri ho enenti a ya to edima okay enti mina me 6.5 so ya den na wanya dog
no ya de me ya wanim akon na afi wo so ma te se wanim nyina akora nso me yes beduane mu no say inso ana okay yɛn fɛ no edema frɛ no okay deɛ mutimi ahohono enti yes yɛbɛdi kan hwɛ mogya yɛbɛtumi anya red blood cells plasma cells fɛn oxygen nafa enti fɛn arteries mu akoma no apɔmpi mogya no pɛpɛɛpɛ akɔ no ntino ekoduru nsuo na honam tini no mu ekɔ honam no mu a honam no mu nyinaa enti ahoro honam edi fi ena be fi mogya edi mogya yɛ nyinaa no ɛsɛn ba mogya no mu okay akowura kidneys no na nipadua empɛ you know atobi baba bi entimi nya babi na say bia e wa babi a mogya na afamu sa normal ya ko gyina babi ahohono okay
insufficiency. Okay. Veins no. Oh, say moja akɔ nipa kɔ wa kuma mu pa de e be fa veins fa veins enti veins na di moja pri onamu gravity. Okay. Enti no mo say na chimba no. Adodo na no ohamu aduasa e was have venous insufficient ena who say obi ho no na abe bia yes, especially omo omo say the hand veins no pa yi say che enti what do adwuma bi a e ma wugina omo ta tena eno na shede ni ahonde bebre emfa moja no ntino no any muscles nankasa no e contract enti se ko ye wa ho ma moja no pressure ni na eda ntino nko aso pressure no problem ntino na yi adwuma ade se moja be free akoma no side se akoma no betimi apompi moja
ebia isi ano ni fa so problem abam ebe kira ba bia oja begina hono ma anase fi ebetimi agina gina moja every onan mu efe edi ama ebe kona ende ebe gina onan mu se wakoma na wo na fa ewo eno so se na dwuma yie dia bi moja enko efi anase nsuo bi ebetimi enti wo nsuo be gina wa herawa mu enti anase tem bi efa no enti ase wo ha no eno ewo Okay. said a hypoalbuminemia etimi atwe efi ko ntini no mu no so ebe ma safo no omore ye fe no atwitwa won nsa ne mu yantia. yes horizontal Okay. I say across more no ho Okay. aya na empempie no ni obo say aya na abeda say yare bi wo make us eno na say bi a wo hypo
Emma sign be said on a hypoalbuminemia. If we say, a bit now than say, to nip too much. Yes, our lines with me now. Umia or more than so person who say a mucus and as a Uber time and I free ho. Now, I Mia Sahonom said, I bit my free ho, I can ask. Ebia Obo say lines na dey say nyini sa na as a static fridge. ewo na ebeda no ayeden problem here ebia minerals bi auto into the what short to onipadua no mu anka ebia o sha se frifie na ohun ntamo a anka watu anamon O kidney or thyroid. mu pa ebet ma ha ni pedua na ase nti wo hwɛ emema ya ase ade bi e wo ho apple no na no ebo ho eno edi dwumadi because hormones na e produce no eno se enye na se de wakoma esi bo ye use free aduane no mu ama o sa hon ina hon sa fi ni nyina be sia free thyroid gland no damn na se e ba na se chimatobam he and I said oba bia Okay. na sa problem no sa ona se tata ya umia
Yeah, na saa nduro onom a ebemo na ba ukonya taro onom saa adentia enya efi ne eno e sha se atata no okay enti obi a every time go for umia aye enti fluid sa keke atata so na abo ade obetimi Bam. kyerɛ sɛ aduru mpɛmpɛnsuo bi ma ɔnaase ne tata no akɔ anim paa ma memfa wɔ ntwa toɔ not problem a no medication bi adwon so bebree na ɔnaase sɛ problem free thyroid gland no mami protein ya enuane ja ese be ya fu ebetimi aba ten no correct enuane nduro bi wɔ hɔ nom a sɛ ɛnyɛ yɛ sɛ mama ɔnaase ata ebia magnesium ne nyinaa yɛ sɛ ɛkɔ nipadua no mu a na kyerɛ sɛ tuo dodo a ɛwɔ sɛ ɛkɔboro so deɛ ɛtie nie adwuma a ɛyɛ paa ntini mu de akɔ honam no mu no mu anaasɛ ntini no mu okay na sɛ ɛkɔba no sɛ magnesium ɛto te a magnesium
nipadua no mu Akontini. moja agina side atata also na what balance sodium enu ti a se de be ya pe e wo nipadua no mu e bia na na se problem eya na mpempi no dodo na anase ma dodo na mo nyensen no abodie mu nyansape e kire yen se oba onye na ekọ animu na se onase e tataya Okay. sani ekọ na animu and it's a fruit ni de e kan say no sabia no because say papa na Okay. obi a onyema eni ti ayewo o midwife oko as bi aba Okay. bibia atodi no so Doc answer ya ene be your friend is saying edi may be Moses no akoma mu no baba no say to na say esisi kwan a vein thrombosis and say onum on plot na de anane okay and as moja na ansana do na nso no se o nanti hwe say thrombosis bi anase
moje bia bonto wo ne pepe ya tima fa sa kwan no so se moje na bonto enam so ntamwa akosi kwan pe ba ni pedua emu Eludia esa wo kwa no pulmonary edu ko ya hawadwin ma hawadwin timi kwa ka brain no ebetimi ama nsu bia begina ona hono nipadua no kwa no hunti hono kakra enti ena edima abre me ka se gra se ebema moja abegina gina wanim enti wo se obi hono ma oda sori ana nanim ahono edema okay what you say okay your friend no dependent edema odo bebre ba se enye ba bebre eya oti ho a pa ona egu ya say ti onchini die so enti na odi na cha tia tra adebe and then yemfa foni ba ko to TV no so na mo fo hwe okay yeah in fact
tenten so che entia na emre ena emme asense no na ohun de ekan okay what must say na nkodrum pepe so Doc 21st na probata na ya to apeti obo wura na kyerese atimi na ya wo ma okay aha and also ya so ho aha ai be kire no because yeah ebi kura po ndru because doso ebi office work or now it me ban temper but ko eye dey ya na say atutum kakra opida stage 1 na dey kwa nimu no nyina say dey yare bia na no kono eye den kakra enti wa mana akokra na oswanya ofa hodie 21st clinic your branches so bawa obehuye the edika tantra hill runabout tantra hill udru hono pepe na wo gbo wura to eye the office road no office no nhwa ni mu Kumase ehwa overseas
pa FM ewo soro hwia ka wo ho o fa sunyane ne hwia ne mu pe sanete ya wo ho ena ya wo enkane techi 40 11 11 0249 31 amon for efrefre fa na one thing ne say on say 21st osisi pass e ya wo ya ebi o ho ana be gina akra na e honom e ya wo ya ina no atutu obi o ho a wada sori anopa no mpa so because on antena no wa sha se ote ya wo ana no ne suban no no abra ya de no eyi firi ho ema abibifo nyina ye den ya obiara wo fa tino 25 0249 expert 20 mama ohun so atwetwe eno so yetimi abo 130540 3149 3
0.5 FM. Kuma senso systematic process meda no ase na kwaku ampo